Bok, ja sam Maja, a ovo je Kiki. Kraljevski, srednji, mali i toj, sve su to varijacije ove izrazito inteligentne i vesele pasmine koja voli i cijeni svojeg vlasnika. Upoznajte pudle. Kraljevski veliki pudl, poput naše Kiki, najstariji je oblik ove pasmine. Pudli su izvorno bili lovačka pasmina, specijalizirana za donošenje divljači iz vode. Od tuda dolazi i njihova karakteristična frizura koja čuva osjetljive dijelove tijela od hladne vode. Ovisno o varijetetu, veliki su između 24 i 60 cm, a teže od 1,8 do 32 kg. Dolaze u nekoliko osnovnih boja: crnoj, bijeloj, smeđoj, sivoj i boji marelice. Postoje i dvobojne pudle. Dlaka im je kovrčava i ne linja se. Potrebno je redovito češljati i kratiti šišanjem. Pudli žive od 12 do 15 godina. Pudli se često doživljavaju kao feminizirani psi, no zapravo su prilično snažni i oštri. Ukoliko se socijalizaciji pristupi rano, dobro će se slagati s drugim životinjama. Izrazito su aktivni i potrebno im je puno šetnje i igre. Nikako nisu najbolji izbor ukoliko želite psa koji će većinu vremena provesti s vama na kauču. Odličan je partner za duge izlete u prirodu ili bavljenje psećim sportovima poput agilitija. Možete ih naučiti i brojnim trikovima jer se smatraju jednom od najinteligentnijih pasmina. Zbog svoje inteligencije često se koriste kao psi pomagači i vodiči slijepih. Ako želite psa velikog srca, lojalnog i zaigranog, te želite birati između više veličina i boja, pudl je pravi odabir za vas. Do idućeg puta pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav! Jesi preživjela? Jesi?